Salibonani bafundi bogwalo lokuqala. Salamukela esifundweni sethu sesiNdebele. Kuhle ukuthi sibe lani esifundweni sethu sanamhla. Sizakhuluma ngokubingelelana. Siyaqala ukuhlangana namhla. Ngakho-ke kumele siqale ngokubingelelana. Angithi siyezwana? Yini yebo mbalisi? Yebo. Yebo mbalisi. Asikhulumeni sonke phela. Yebo mbalisi. Yeah, umbalisi. Yebo mbalisi. Umbalisi. Ngakho-ke ngithe ngiyalibingelela lonke. Ngakho-ke lingakhuluma ulutho nxa selivuma liyathi yebo mbalisi. Yeah. Okokuqala sifuna ukuthi ngithe njengoba ngikhulumile sifuna ukukhuluma ngokubingelelana. Ukubingelelana. Angithi mina ngingathi salibonani bafundi. Lina livuma lisithini Allen? Yebo. Salibonani bafundi. Salibonani Salibonani mbalisi. Linjani bafundi? Siyaphila ngithi kuhle kakhulu kubona lingabaphilileyo lami ngiyaphila. Angithi kuhle. Ngakho-ke nxa sifunda isiNdebele sifuna lokubingelelana, sibingelelane njalo ngesiNdebele. Nxa uhlangana lomuntu ekuseni uyathini? Ubulele ngekhaya, suvuka ekuseni nanku uthi uyaphuma eminyango ngqe lo mama kumbe ngubaba. Umele umbingelele uyathini Stacy? Sivukile mama. Unokubonga uyathi livuke njani mama? Angithi livuke njani mama? Nxa kungubaba ke Allen uyathini? Sivukile baba. Baba livuke njani? Angithi kume kuhle ukubingelelana. Nxa sokusemini ke siyathini? Rubarashe siyathini emini? Litshonile baba. Litshone njani? Angithi kuhle. Nxa sesilala ke Lilale kuhle. Unokubonga uyakhanya ukuthi uyabakhulumisa abantu abadala. Lilale. Angithi mbe lilale kuhle. Kumele sihlale sikhulumisa abantu abadala ngoba thina singobani? Singabantwana. Kuhle ukufundisa iNdebele. Angithi kuhle. Khathesi ngifuna ukubona ukuthi indlebe zenu ziyezwa. Lizwa ngani? Lizwa ngani bafundi? Ngendlebe. Angithi bamba indlebe. Ulendlebe ezingaki? 2 isikhiwa phela. NgesiNdebele kuthiwani? Lendlebe ezingaki? Ezimbili. Ezinjani? Indlebe ezimbili. Ngifuna ulalele ungitshele ukuthi uzwani. Lalela ungitshele ukuthi uzwani. Uzwa umsindo wani? Akungitshela uzweni. Allen? Izinto zontshontsho. Uzwa izinto zani? Zontshontsho. Zokutshontshwa? Uzizwa ngaphi? Zikhulunywa ngaphi? Nxa ulalela uzwa izinto zokutshontshwa uzizwa ngaphi? Uyapho ngani umtshina wakho awusebenzi kuhle. Uyasizwa sikhuluma ngezinto esizizwayo. Wena uyezwa umuntu osekhitshini imigani nkwentshere umama uyapheka khona ngapha. Angithi indlebe zakho ziyasebenza wena. Lezi ka-Allen ziyasebenza. Abanye sizwani? Stacy, akulalela untshela ukuthi uzwani. Awuzwe lutho. Kuthule kuthe zwi khona. Stacy. Tyler, wena uzwani? Njana. Uzwani? Njana. Njana. Ibuyini njana? Uzwi nje ikhonkotha phansi. Uyizwa isithi wu.
Yes, it is uzwani. What can you hear? Listen to the noise around you and tell us what you hear. Mina ngizwa umbalisi omunye uyakhuluma. Inyoni phandle. Uzwa nini ukubonga? Inyoni phandle. Inyoni phandle. Cwi 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 cwi. Angithi uyapho wena uzwani? Uyapho uzwani? Uyapho lalela uzwe ungitshela umsindo owuzwayo khonapha. Uyapho kafuni ukukhuluma. Uyapho asikhulume bo. Uzwani? Akulalo uthola uzwayo ngakini kuthule zwi. Imoto edlula phandle uyayizwa. Allen yeke lokwenzayo. Lalelisise okunye. Kuyini Allen okuzwayo? Isigubhu. Imota zidlula phandle. Omunye uthi uzwa isigubhu kumbe senzakala kwenzakalani. Kuqakathekile ukuthi silalelisise. Kuqakathekile ukuthi senzeni? Silalelisise. Noma kukhulunywa ku-TV, kumbe kukhulunywa ku-radio, kumbe umuntu okhulumayo, kumbe imisindo eyenzakalayo, lalela. Yikho ukuthi ubone ukuthi kwenzakalani. Uzathi lokhu hlezi khonapho uzwe nanku umlilo, baleka, baleka. Kumele ulalele ubaleke. Ungekela uzawelwa yingozi. Funda ukulalela. Kumbe ungenelisa futhi njalo ukuthi uncede omunye umuntu ngoba usumzwile umuntu esithi ngapha ngincedani. Ugijime wenzeni? Uyemncedisa. Asifundeni ukulalela. Sezwana? Sezwana? Khathesi ngifuna ukuthi uzwe umsindo wani. Uzweni? Uzweni? Ngizakuthi kha. Uzokuthi kha abanye lizwana? Sizukuthi kaka. Yini ade niqakeza ade sithi lizwile? Fundani ukulalela ukuze lizwisise. Siyezwana? Siyabonga. Khathesi ngifuna lingilungisele umsindo. Umntwana nxa ekhala ukhala esithini? Umntwana okhala ukhala njani? Njengomntwana lina khala nini mana likwazi ukukhala? Ngizabuya lo swazi. Abanye bayakhala. Inja ke. Inja yona ke. Inja ithi yencane leyo. Ezinye zi wu ziyakhonkotha ngithi izinja le. Inkomo ke. Inkomo. Inkomo. Inkomo angithi umango yeke Tyler. UTyler nyew angithi ubabhemi ke. Ubabhemi ukuthi idonki. Ubabhemi yena wenza njani? Ubabhemi lo angithi lina liyayizwa imisindo liyayazi angithi siyabonga. Kumele lihlale lisenzani? Lilalela ukwenzela ukuthi lenelise ukuphendula kuhle lokho kuyabe kufunakala. Siyezwana? Siyabonga. Khathesi ngifuna singene kwesinye isigaba sokuqamba izinto. Ngifuna ukubona ukuthi ulimi lwenu liyalwazi yini. Ngilo mfanekiso la. Umfanekiso kabani lo? Ngubani lo? Ngubani lo? Isibana. Sikhuluma isiNdebele ngubani? Isibana. Ngesindebele ke Tyler, ngesindebele. Umfana. Lo mkhangelisisi. Ngubaba. Ngubaba. Ngubani? Ngubaba lo. Siyambona? Ubaba, father. Angithi ngubaba. Nanti lebala lakhona lapha lithi ubaba. Lithini? Ubaba. So ungabona umfanekiso womuntu onje ngubaba. Ngubani? Ngubaba. Siyezwana? Ngubaba. Siyabonga. Carissa ungangeni senza isiNdebele
uzabuya ngama-fast 12 oyishona sahlangana ngama-fast 10. Yilo munye umfanekiso la akungitshela ukuthi lo ngubani nangu lo. Umama. Ngumama. Umama. Yes, siyambona ngokugqoka kwakhe ukuthi lo ngumama. Lo sithe ngubani lo? Ubaba lo. Lo ngubani? Umama. Lebizo lakhe ndibhalile phansi umama. Anti, yes, siyazi ukuthi iziqa sekazifundi kodwa ngokubona ngokwazi imisindo esesayifundayo esilungwini ilokhu ihambelana kwezinye indawo umama. Siyambona? Ye, ngumama lo. Angithi, ye, leke. Lapho utshengisani uyapho sephumile ngothini simngenise. Usista. Ingumfana kumbe inkazana? Ye, le inkazana yini? Inkazana. Ngobani abangamankazana? Ngobani abangamankazana? Nxa uyinkazana phakamisa isandla. uRubarashe inkazana, unokubonga ukuthi inkazana, uTyler inkazana, uStacy inkazana. Ye ngamankazana wonke lawa. So le inkazana, inkazana. Uyayikhangela inkazana la noma iziqu ungazazi kodwa ngokubona umfanekiso uyenelisa ukuthi ubale uthi inkazana. Yini le Tyler? Tyler? Inkazana. Yey, inkazana Tyler. Lo-ke lwana ube inkazana lo-ke. Alene ngubani lo? Uyaphi? Umfana. Ngubani? Umfana. Ngoba laba ngabafana. Abafana phakamisani izandla. Phakamisa izandla na umfana. Ye, uyapho ngumfana, uAllen ngumfana. Abafana nxa bebaningi. Lina liyazi lina. Ngiyabona ukuthi isiNdebele silula. Khathesi sibone ngilifakele umfanekiso eminye la etshiyene la leya. Lo ngubani lo? Umama. Lo-ke. Ubaba. Lo-ke. Usisi. Lo ngumfana umfana lo umboni kanti uthi umfana omuhle limboni uthi umfana leyo-ke inkazana. Yes, sisebenzisa umfana lenkazana. Usisi siyathi udade wethu kodwa asazi kumbe lo mkhulu kulawe kumbe hatshi. Ngakho inkazana, umfana, umama, ubaba. Angithi siyezwana? Sindawonye? Sindawonye? Ye, khathesi ngifuna omunye lomunye aqambe ukuthi ubani. Nokubonga lo mbani? Umfana. Ye, siyabonga nokubonga. Rubarashe lo mbani? Umama. Yebo. Allen lo mbani? Ubaba. Yebo. Uyapho lo mbani? Uyapho? Inkazana. Inkazana. Good. Siyabonga. Tyler lo mbani? Umama. Yebo. Stacy lo mbani? Stacy? Inkazana. Siyabonga Stacy. Hlala kuhle efonini useceleni. Hlala ukwenzela ukuthi ukhanye ubuso bonke. Stacy, sondele eceleni sikubone kuhle. Ye, ngakho-ke ngabantu laba sesikwazi ukuthi lo ngubani. Angithi kodwa besilesifiso ukuthi senzeni senelise ukuzibalela. Khathesi ngifuna khathesi singene kuziqa zethu. Iziqa. Izini? Iziqa. Lingazilumi phela. Wothini iziqa? Iziqa. Lokubonga. Iziqa. Ye, Rubarashe. Wothi iziqa. Rubarashe. Iziqa. Ye, Allen. Iziqa. Allen. Iziqa. Ye, uyapho. Iziqa. Yebo, Stacy.
Iziqa. Yebo, Tyler. Iziqa. Sonke senelisa ukuzifunda iziqa. Ngakho-ke saqala ngesiqa sethu sanamhla. Insuku zonke kumele kube lesiqa esitsha osifundayo ukwenzela ukuthi wenelise ukubala. Lo siyamazi sonke lo. Siyambona lo Thumbani? Ngubani lo? Isiqa lesi sibiza. Ye, sikhulumisa indebele ngakho ngesindebele sithi ngu-a. Ngubani? Sonke asithini a. Ye, kunomdlalo. Kunengoma esijayele ukuyihlabela njengabantwana abancane ethi angila mali. Asenzeni sonke isithweni. Angila mali. Wena unayo imali khonapho? Unayo imali? Angila mali. Angila mali. Ngifuna kuphela Rubarashe faka ipenseli phansi. Ngadli ipensela isiyo chocolate le. Angila mali. Ye, nguyu wakhona lo. Angila mali. Angila mali. Lo mbani lo? Olandelayo lo mbani? Ngu-A. Ngubani? A. Asithini A. Wena. A. Rubarashe faka phansi ipenseli. Yes, sizabhala nxa sokuyisikhathi sokubhala khathesi faka ipenseli phansi sifunde. Ngu-A lo ngubani? Ye, esikhwameni. 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 Singaphi isikhwama? Ulesikhwama wena khona? Ulesikhwama? Abanyalila zikhwama. Ye, ngakho-ke angila mali esikhwameni. So lo ngu-A. Asambeni? Yebo. Sesihambe kwele elandelayo. Lo ngubani? Ngu-E. Ngubani lo? E. Asithini E. Ye, ilahlekile. Injani? Ilahlekile. Injani Allen? Balance abachayi. Allen, asiyekeleni ukubhala. Sizabhala khathesi uyasiphuzisa. Ilahlekile. E. Mina ngithi E. Ye. Asambeni? Ilahlekile imali yakhona. Ibisesikhwameni yenzani? Yalahleka. Ilahlekile. Lo mbani lo? Lo? Ubani? Sonke Yeah. Yeah. Ozayidobha. Ozayidobha. Lo mbani lo? Osekucineni. Lina lihlakaniphile ngu-u. Asithini u. Ye, Rubarashe faka isandla phansi. Rubarashe faka isandla phansi. Faka izandla etafuleni Rubarashe. Ye, ulenhlanhla. Ulenhlanhla. Yeah, which means you are lucky. Yeah? Ozayidobha ulenhlanhla. Ulenhlanhla. Ngakho-ke iziziqa zethu lezi aqaleni Yeah, abathanda ukubhala asibhaleni. Sonke siyathanda ukubhala ngithi asibhaleni u-A.
Faka umunwe. E. Ufaka umunwe ukuze ubhale u-E. Ufaka umunwe, ubhale u-I. Faka umunwe, ubhale u-O. Faka umunwe, ubhale u-U. Asibhaleni Tyler. Bhala u-A, faka umunwe. E, faka umunwe. I, faka umunwe. We are putting a finger in between. A, umunwe. E, umunwe. I, umunwe. O, umunwe. Ungaminyanisi. Ungaminyanisi. Sezwana? Nxa ubhala u-A, khuluma uthi A. Nxa usubhala u-E, khuluma uthi E. I, O, U, A, E, I, O, U. Abantwana sebefundile laba. A, E, I, O, U. Yeah. Le ngoma yithela anila mali esikhwameni ilahlekile ozayidobha ulenhlanhla. Yeah, ilahlekile imali yethu ozayidobha ulani ulenhlanhla. Angithi siyabonga iziqa zethu zanamhla. Utshona ilanga lonke lokhu ufunda ukuthi lo ngu-A, lo ngu-E, lo ngu-I, lo ngu-O, lo ngu-U. Uphinde ubale futhi usukele emuva U, O, I, E, A. Lo muntu engahlanganisa wenelise ukufunda amabala akho. Angithi singakahambi sizabhala umsebenzi wethu wesikolo. Angithi nanku lapha uzangitshela ukuthi lo ngubaba, lo ngubani, lo ngubani. Angithi sezwana? Sezwana bafundi? Silandela lokho okula ukuthi number 1 ngubani lo, sithe ngubani lo? Ngubani lo? Umama. Lo ngubani? Ngubaba. Lo ngubani? Lo ngubani? Umfana. Ngubani? Ubhale umfana ungabhali ubhudi. Lo ngubani? Aleni yeke lokwenza yinkazana. Siyabonga bafundi, libe lelanga elihle. Mankazana, bye bye. Lisale kuhle. Asithini lisale kuhle? Lisale kuhle. Lisale kuhle bafundi. Bye bye teacher. Uthini lisale kuhle mbalisi? Lisale kuhle mbalisi. Siyahlangana njalo ngo-10:30.